Hello, gagayam at timanente gayam yo, Jen Almoite, ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablao kada kayo, itinaimbag nga oras yo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Monya sa napudnanagan tintay drama ngam sakpay na hello mampay kada Delia Fernandez, dita Pangasinan. Naragsa ka pa nagdangdangag ti Paho kan Viernes family dita Tayog Pangasinan from April Joy Paho kan Bueno family dita Difon Quirino Province. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya, dirma ng biyanang. Aklonet nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsakak launay nga mintikas tangar aramidak. Kat adapadak abaket apakay ni insekurak. Kat ti Jack ni namnama, ti baket akakontrak, agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man, ti agsalaysay. Nakaluto kan, aryong lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Mangantang arudan, monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao kang arudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutsara iji balkong. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amom, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasublik ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumapas kami pa'y nanang. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Isogayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalodan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagitipada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak nakin kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan ngamjay inanangay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat tikas di aklasi ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinan a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na.
tapno agbalin a demonya. Wano saan, panayunan na iti no tapno pneumonia. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Marco, agring ka man. Marco! Abay na lang. Agpaisuaya ada kayon kanido ng anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklunak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngam day jay pailaang mag. Mo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang ka nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pag-apapaan yaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ang kaslawan pag naknakman yaw. Ha? Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko nanang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag, naawan kaapa nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpat may. Na respeto abalasang. Nasingpet ngam dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni na mo't ti asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Oray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada da iti rason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbaketan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Isumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tadda ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasag to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang ngam masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo tagdan na ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayabak nga ron ni Uncle Fredo Ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa itubing ka, tadanggamamin na may pagakan ka. Tungpalumamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco.
Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita na kabalasangan Makamu ka. Basta nuan niya timbagak isaw. Makamu ka ng desisyon. Adi nakmutladenggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susi ma. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa dyan nanay at ipakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin na yaman ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niya pag kinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na gitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigid mo pala na taguram kinimon niya no daman. Ipagpagapom, anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay inda doon na di tabalay da. Mabitlaangan. Simpa aklabi iti buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilakarubat ti papananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, ano di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Dala, orahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan mabalin anapimpintas ti bado nangam siya. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ina di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dituyan na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawat, aryaw. Ala, may baya mo na balayan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga rod ti mayat apitsa. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagaklaang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at araknenda.
Boreas nga met. Manok, titarak nanda. Boreas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pa'y lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pa'y matlat anak mi. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata, sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa iti panagminopus mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ah? Pagsaritaan min to pa yung agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin ng insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagam kin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan to amarigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino nga ititong palon ta kadakwada? Ay na, siguradong agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure basit la ba nagpadakilin da. Huwag nga rod kasjay da nga tanaya aginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya nga ibagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall abistida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot doon ah.
Gumura ak no diyo ipasuot dayta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sunya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min, Susima. Syakti mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tattao. Saan kumamanin aday ti pagapaan nyo? Maditikas ito yung araramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta, Susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Papanan nyo. Kun, na. Apay da kita nagado agar-agar tiyaw. Addan na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wan atap na awanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong taddan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkinkinawatan. Ah, Iso nga umadayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di tayo Jay apo ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kamay. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apag pampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Ngawan mo pa nagbaliw yo, nanang. Ah, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. anya. Nakita mo, unjay apo ko tamon niya. Ay, saan pa'y ngarod, Susima? Si Kangay. Agpadata, awanon, didan kayat nga ipakita, aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad mo, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden, kayat ko na makita, kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawidan dagiti anak ta. Ay katadakan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba, tanang ato ti pride mo. Agpada ta, anang ato ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan, agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, Susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, Susima. Abalayan. Nagpinakawan kami kan ni abalayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin nagawid dan kat kasta una ragsak mi na nakita mi manan ti apo ko mi.
Manipo di din nagtinulong kamin kanya balayan anang awawir iti patpatagmi nga po ko. Kat inidyan min tinagapa. Alakastan, tigayem mo, monya. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos tagni na ititunggal maysa. Manang Biyanan! Kapadasan ni Kabsat Sharon sa napudnanagan ti may drama ita na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may ti drama amanang biyanang makablawang pa the Jane Mabalio Habagat, Evangeline Martinez, kani Jeanette Sagire. Kastimanti ko na ni Kabsat Sharon. Dear manang biyanang, sigod alakyanak, idikwan, pinadas ko tinagbalbaliw, kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay, idinasikuganak ti lalaki, anak kirelasyonak. Masikuga kon Roland, agduan abulan to ininawag. Ha? Agpesto? Oh, at nanto nga roden anak ta, Sharon. Agkasarta nga roden ah. Ay saan? Agsinataki din ah. Anya? Anyang agsinang ibagbagamat. Di nakman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasulak iti anak yun na nananet. Ngam apay nga asinsina anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Saan na ka naragsakken kwa na nanang? Nagkupasen ti panagayat ko ken kwa na. Diyak mo mabalin na piliton ti riknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day arulan. Anya nga iti plano, ita, tanakapas nga ikan, nabulanan mo ten ti anak mo. Makipakpakaasa kada kayo Awawirin nyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amangaw awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. saan na bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawirin nyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays.
Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon ka ba, guys? Mapan ag-waitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Ang damat trabaho jay lalakay. Kan kasla nasingput ma. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga raw. Kastamot ti amaw ka ba, guys? Nagpakababae mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikog. No sinaan na mulagayam ti amato'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ka ba, guys? Uy na, kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag nga orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kaya na kaong. Kan sigurado adi mo kayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak, nana. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kasta anak ko. Adagayam insangpot ko a groceries, nana. Ken mangtedak to iti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, nanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may isa ka single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karimday ta, Kandi na kami baybayan nga agina. Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga roden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbag nga orasyon, ana. Ay, kasta mo baraw. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan maamam mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay, ka-desisyon nyo day ta adwa, Lakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa, makaambo kayo. Baybay-ampay man lata ka sa Ronnie. Di tapay la panunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isabay-bay ampay lata kasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo niti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, taagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina.
Ay, naala. Makamu ka nga, Rodroni. No kayat mo, umay kayo ni Jibalayme, sa ijayan ti pag naidan nyo iti anak mo. Ay, saanan. Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamamo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain. Wen, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar kwa na. Nila siya raon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at na pa'y lalaki amang seryoso kenkwana, nga orekas dyan tinaglabasan na. Wen nga rod kabagay, nadlaw ko makidi, anasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga rutin ubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan, isumay, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo aya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana nanang. Anya, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabalin na basta sinaanak latan nga awan na dag na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinakan ka takarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, anak ka di madi anaaramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Danga, babae. Talaga adang nga, jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ta napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Dikit diyang yaman, tada kumamangi kasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulun na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit anak mo, Roland. Nang runa ka duanton ta anak ko.
Sige nga rod. Saan akong ngagbayag? Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akong ti anak ko, iti balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidek. Anya, pumanaw ka manin kunam, Sharon. Winanang tagtrabaho ak manen. Ay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga ay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikugkin ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam manan ti makasikugkan kan. Baliktad ka mait. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpata, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, ta umay kukiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon kan ni Asunta ayaya dagiti upengkat. Nakinnarakop da. Kabayatan tipan naturog da. Na. Apayakas tatilang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agriing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik nga agpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta. Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat.
Jak umanugot ang mangisangpit ka iti babae dito'y balay. Jak kanunungan da ita. Nanang, maawatan da kami kumamot, Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangpit mo iti babae dito'y balay. Jak maawatan, wenno kanunungan da ita. Isu alading ita, Sharaw. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, kan tinobya na. Nagabang da, iti pagnaidan da. Diyak ko mapalubusan dagiti apo ko, kamaipanaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunakla no nagbalbaliwon na dya siyaraw, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaw awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Pamital ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, nga raw dagiti apo ko, no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagluko mo Agyaman dayjay nga At suntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sapay kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti kaudyan nga ayat ko. Asunta, umayak man. Ayan yaw. Na. Sambuan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga tani Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na asunta ita, nana. Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwa ta baka mapanda iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwa kat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagluko mo dayjay nga suntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingar aramidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayaw na rumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga amo ni asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktok am lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti?
Sharon? Wan, asunta. Ngam, apay akas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayata kiti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo tikas to'y kanya kasunta. Pinagtalkan kay tikas taunay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Isungay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mawimpinsan day jay lalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangaki ti nobyak ngam awan laban ko. Ure kasano ti panagpakpakaasik kan kwa na, tapno syakla ang tipilyan na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, isungay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasarak. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kat ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanyak. Kat itadya ko nakirelasyon iti Orasino. Kat makuna kadagiti anak ko ti gamang wanukirad ko. Kang runaan kani Apo Diyos. Tauray ado tinagbasulak iti kalabas. At dalat ta ti Apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tigayam mo, Sharon. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Lenny san napud na nagantin tay drama ita ngam sakbay na nabara paya kablaaw kada Jessa Bolos dito Europe ni Juvenal Booking dita Cavite kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Lenny. Dear manang biyanang, adda natalga da trabaho kat hasawak aggamgam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin naktasawak isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpot ti hasawak aguli maklatan no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lenny, intayo na. Ayan mo nga Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan, isungahan na kaururayan nga mangan. Mangan kan tulad tan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat lag mula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Sana tila isid-sidir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana.
Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapatag, kumpleto tayo ngagbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakot under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay ngam siya ka, ta siya ti provider ije balame. Kut, naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hanak nga mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Narinig anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin Lenny. Alas 12 ni ti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang ang magreklamo. No, sika ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak matag suswildo. Nala, agsukat ka nga rodan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog. Nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano? Napuyatak nga lang. Saan ka nakaturturog manipod simbang put ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartek. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudin tagbartek. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-likak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si Direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusil daw. Anya, Nagriyad gam ti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidir da. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta jay asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho jay kasinsin mo. Ngum nakasingsing po mo ilatakan kwa na. Ay, mababayinak ba giti no daduma nanang. Takaslawan sirsirbi kaya balay mi. Iso ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Ison samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron. Nukas dya day off na. Kanayon mo't arumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Kat padasan talata Isuro na takano ti gahim ta.
Kat ada nga rod kwartam ita. At datay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Ay, sige nga rod. Ay, asit ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti arami danta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayam taan ang ipangabak iti kwartata. Wan nga rod. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam day ta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lene? Haan, ngam napangabakak data. Nag-triple kit din siya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam, ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Lene. Narigat ti maadik iti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka? Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala, mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asida inyo ngay, Leni. An nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana, taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data, kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kit din san ti aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpot nila kay mo ano kasta, Leni. Kat kapilitan ang akastata de talang mati araramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak matla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungungtan nakpay nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, namin saan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abak ta ng pangabak ta. Kasano nga ta dato yan ngay? Adamo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebyo, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaan nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Warn, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangak nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak ng agpautang. Uwan, tata,
Amok datan, taimbaga jay gayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na jay ginatang ko idi nga sapatos mo. Jay nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para daw, nakadulain. Apa ya? Hamo nga inos-usar day jay. Saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magta, marugitan laag. Usarik to ano, anda pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apa ya? Ilakok pa ilang. Anya? Apa nga eh? Na shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nanginaday jay nga sapatos kat. Apa eh? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ore man maibus amin nga kwartak ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan, gapo iti bisaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arod bayadan no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idya mo ti panagsugsugal kan panagbarbartak mo. Nagsingputak nga asawam. At dakla dito'y balay. Yung sika, sursurum amin a pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kanyam, Ramon. Ha? Payda kun Tata Sabio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunaklan o di kan makabayad, Diana. Inturturad ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinersirmonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Gay-gayim mo nga eh. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo Tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, Tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, ngamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ang mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami dagi nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addakan ka day ta anak ko. Total, awan matlat anak yo kinni bakit mo. Kantap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Dawan mo ngarud na talaga at trabaho. Ay, maas asya anak nga rudkan ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairuwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papeles mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais istresak nga agpampanunot.
Taag sa salupang dagijay mang singsingir kanya iti utang ko. Bayam, tano makaabroda. Kat makasweldo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man, itong pakman kadagijay nagkakarsang nga rupa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti panagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per may data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat mo't lano daduma ti sweldo na. Awan mo't maigamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you jem pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni iti utang mo. Talamin anumot to na nagpawitak iti kwarta kang ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, ne, agpa-check up ka Uwan, no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang isuda iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwartak, mapantaman ng tadta. Ay, awan mo't kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala, itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka dua. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadawan kaya't ko apunkin kada kayo, Nanang. At ang kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, diyak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisya, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga yakas jay, Nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak matin nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo't balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Ura igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas tatitsuram. Kas labi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabahok. Iso nga kasla mabagtitakit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kung mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka magaya mo, anak ko. O Nanang, Jack imbagbaga ti sa sangput me.
Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikog asimang put anak ko. Ay wala nang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa eh. Ay najak laing pagarup. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na nang. Ketulagan tayo kumantikal lay sa amin ni Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apan nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbalbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading hitak, Lenny. Ngamno kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awaten ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, teng kulasay nakmutten ti lalaki nga impagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslaak mabagtit ngagmaymay sa ijay balay mi. Iso ngayon lako min ti balay mi idi kan ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda dito'y highway, iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan. Iso nga langan anak numakiasawa kan kwa na, tagkakanat met ti sakit na. Isa pang panunutak metla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.